što sam već rekla, The View. Šta je The View? The View je, to što vidite ovdje, platforma za virtualnu stvarnost koja spaja ljude i mogućnosti koristeći inovativnu tehnologiju. Sva ova tehnologija koja je zajedno VR, AR i AI tehnologija, sve ove tri tehnologije nas odvede u stvarnost bez ikakvih granica. Šta to znači? Ja ću vam ispričati uz ovu prezentaciju, ali ovdje će biti unutra sve od putovanja, turizma, koncerata i sportskih događaja, osobnog razvoja i obrazovanja, poslovnih usluga do kupovina i čak i nekretnina. I sve to će biti u virtualnom, osobnom i to što vidite interaktivnom, trenutnom i stvarnom prostoru. Ja mislim da još ne možete čak ni zamisliti šta to znači, pa zbog toga da vam kažem nekoliko onih facts oko virtualnog svijeta. Virtualni prihodi od virtualnog svijeta rasti će sigurno 17, možda čak i više posto godišnje. Ako vi sad mislite da ovaj virtualni svijet još ne postoji, ja vam kažem, to nije budućnost, nego je to već naša stvarnost. Ovo što sam rekla da će prihodi rasti od 17% i čak i više, to grubo znači da danas ima već prihoda 180 milijarda dolara, a do 2025. godine bit će prihoda čak do 390 milijarda dolara. Možda je čak za svu ovu situaciju donela i situacija koja se zove ovaj korona eksperiment. Jer uz ovo doba, već koliko dugo sad, to traje godinu dana, sve su stvari išle oko virtualnog svijeta još brže kako su oni koji to razvojniki, koji to razvijaju i kako su razmišljali i to što sam rekla. Ova situacija, ovaj virtualni svijet ide još brže nego su zamislili. To što sam rekla prije, šta sve će biti u ovom projektu The View, ovdje vidite vertikale. Može biti i platforme ili vertikale, svejedno. A to što sam već rekla, bude u The View projektu sve oko putovanja, turizma, sport, zabava. Ajde da kažem nešto, barem nešto u svakoj ovoj stvari. Da ćete znati o čemu možete da zamislite kad zatvorite oči šta će sve da se događa u našom virtualnom svijetu. Sad kad je u turizmu i kod putovanja, znamo svi da je uskoro sve zatvoreno. Čak i u športu i zabavi. Šta će nam omogućavati ovaj projekt The View? Mi ćemo moći ići u virtualni svijet, bit će ono kao naša virtualna sadašnjost i to ne onako na onaj način kad vi sad zamislite kad vidite neko dijete kad ima ona VR naočale i onda nešto maše s rukama i tako dalje i nešto se igra. To će biti neće biti sasvim drugčije, nego će biti da ćemo mi moći ići, ne znam, u neku drugu državu, ajde recimo da ćemo ići u Italiju ili možda čak i u Australiju ili bilo gdje u svijetu. Mi ćemo moći ići da si pogledamo, ajde recimo u Rimu Kolosej. Znamo kad želimo danas itak ne možemo jer je sad sve zatvoreno, ali ako želimo danas da idemo negdje, da nešto pogledamo, neku, ne znam, kulturnu zgradu ili bilo šta, mi trebamo prvo da platimo za put, onda trebamo da platimo za ulaz, pa onda trebamo da platimo i za noćenje i tako dalje. A to u ovom virtualnom svijetu moći ćemo vidjeti sve iz svoje sobe, a ići ćemo u Kolosej kao da smo live, ne znam kako da vam kažem na hrvatski. I možemo vidjeti sve će biti ne samo 3D, nego će biti čak i 5D.
Onda, kad zamislite šport i zabava, danas ne možemo na koncerte, danas ne možemo na utakmice, znamo da se utakmice događaju bez gledalca i tako dalje. Mi ćemo moći opet iz svoje dnevne sobe da vidimo utakmicu, da budemo tamo realno i to je što je još bitnije, da će biti ulaznica za ovakvu sportsku igru ili za koncert mnogo jeftinije nego sad u ovom svijetu u kojem živimo. Jer trebamo znati nešto. Kad završi ova situacija od korone, mi ćemo ići u normalu, ali nećemo se nikad više vratiti u onu normalu koja je bila prije korone. Onda kad pričam o kupovini i e-trgovini, mi ćemo moći ići, ne znam, ajde ostanem u Italiji jer je ono fashion country i tako dalje. Ja ako želim ići u kupovinu, ne znam, da želim ići u Pradu, u Milano, ja mogu ići isto iz svoje kuće, da sjedim u svojoj dnevnoj sobi, da idem u kupovinu, da sa svom avatarjem kupujem, ne znam, neku odjelu, onda sve da probam, da vidim svog avatarja, kako će to izgledati, da li mi treba neki broj veći ili možda čak i neki broj manji. Kad mi se neka odjela sviđa ili cipele ili šta ja znam šta, onda ja to naručim, a dobijem kod sebe po pošti pravu, realnu odjeću. Onda će biti nekretnine. Ja sam razgovarala sa mojim prijateljem koji se bavi sa nekretninama. Kaže on meni, Andreja, pa to je ludnica, to je super truper. Ja kažem, ajde reci mi zašto. Pa kaže on meni, znaš šta, ja imam u svom portfelju više od 100 nekretnina. Ako ja imam neko koji je zainteresiran da kupi neku vilu ili neku kuću, i ako mi želimo 100 njih da pogledamo zajedno, meni treba više od mjesec dana. A šta ću moći sad? Ja mogu sad njemu pokazati sve ono u virtualnom svijetu, a on, moja stranka, kad odluči za, ne znam, top 5 onih kuća, mi ćemo ići live da vidimo onih 5 koje je on odabrao. I meni će ići posao mnogo brže i čak mnogo lakše. I obrazovanje. Zamislimo, ne znam, da smo u školi i kad naša djeca u školi uče, ajde ostanimo u Italiji, jako mi je draga meni Italija, i da oni imaju obrazovanje o Rimljanima i o historiji. Šta će onda oni reći? Onda će oni staviti u svom razredu, će staviti one VR naočale i ići će zajedno, umjesto da platimo roditelji sve one troškove za neku ekskurziju, oni će moći ići da vide i Kolosej, sve unutra što ima i to što sam rekla, kad će biti sve to na 5D, oni će moći i da se, kako se kaže, dotakne, da dodirne sve one stvari koje će biti tamo, koje će vidjeti u onom virtualnom svijetu. Tako malo da zamislite šta sve to znači, jer mnogi ljudi još nisu savjesni da to što sam rekla, virtualna realnost već postoji. To nije nešto što je budućnost naša. Onda, kad pričam sad o našem projektu koji se zove The View, sad smo na početku jer smo prije tjedan dana dobili ovaj projekt. Mi imamo sad na početku to što vidite ovdje zajedno 25 država. A znate da je u svijetu više od 190 država i ja vam kažem samo to. Treba je negdje početi. To što sam rekla 25, ali će staviti u našoj kompaniji nove države u ovaj projekt. Ja neću ići svake države država po država, nego ću ih staviti na 3 slajdove, tako da vidite o kojim državama se radi. Ovdje vidite države koje vrijede najviše brojeva.
O tom brojima, o unitama, to ću vam isto ispričati nakon ovih slajdova, ali samo toliko da vidite što su one države koje vrijede najviše u ovom projektu. Imamo i United Arab Emirates, Australija, Holandija, Rusija, Saudi Arabija i Njemačka. Onda imamo drugi i treći sklop država koji vrijede od 500 unita, od 500 eura i do 250. Imate, evo, ono što sam vam pričala, Italija, Turska, Meksiko, Estonija, Južna Koreja i tako dalje. I onda su još države koje su, mi kažemo, koje su u našem ovom The View projektu najjeftinije. A to su vam koje vrijede 125 eura. Vidjet ćete zbog čega ja kažem euri 125, 500, 250 i 1000. I to su vam Kolumbija, Ukrajina, Jordanija, Iran, Uganda. A recite mi, ko ne bi od nas želio sad kad smo kući, šta ja znam, kad ću moći da putujem za Afriku, da ko od nas ne bi išao u jedan nature park u Ugandu da vidi lavove i šta ja znam i onaj Big Five koje možete vidjeti u Africi. I što je još interesantnije, da ćemo moći sa sobom da odvedemo i naše roditelje i naše prijatelje koje možda ne mogu nikad u životu da putuju, možda zbog novca, možda zbog neke bolesti. Šta ja znam što su sve razlogi zbog kojih ljudi danas ne mogu da putuju osim ove korone. Ali znamo svi da u svijetu ima toliko lijepih stvari i toliko stvari koje bi svi mi željeli da vidimo, ali čak i ja koji sam travel freak, ni ja neću moći da vidim cijeli svijet. A sad sa ovom projektom The View, ja i moj sin i moji roditelji koji su još živi, moći ćemo da vidimo što god ćemo zaželiti. Ok, to su ovih 25 država. Onda to što sam rekla, imamo šta sad vi možete imati od toga i kako možete da dobijete ovakvu državu od ovih 25 koju sam sad vam pokazala. Prvo radi se o The View članstvu. Šta je članstvo? Vidite da imamo članstvo od Basic koji vrijedi 125 eura, to što sam rekla one države na kraju što su najjeftinije, pa sve do ultra članstva koje vrijedi 1000 eura. I za svako članstvo i za svaki ovaj paket od Basic do ultra dobijete različite unite. Ovi uniti su na ovoj prezentaciji, kad vam ja sad pričam o tome, jako važna informacija, pa ćete vidjeti zbog čega. Vi kad uzimate jedan od ovih paketa, Basic, Standard, Ultra i Super i tako dalje, to što sam već rekla, pitate se sigurno šta ću ja imat od toga da se ja zainteresiram da uzimam jedan paket pa da ga stavim, ne znam, u Italiju, u Emirate ili možda u Jordaniju ili Ugandu. Bilo koju državu da odaberete od 125 pa sve do 1000 eura, vi prvo što dobijete svu proviziju od prodaje koja, vidite ovdje, 1% od globalnog pula. Šta je globalni pool? U globalnom poolu bit će sve države koje imamo u ovom projektu The View. Ne samo država za koju ćete se vi odlučiti od 125 pa sve do 1000 eura. Onda dobijete uz vaš paket još 5% od prodaje u regionalnom poolu. A šta je regionalni pool? To je država za koju ćete se vi odlučiti. Ja sam već stavila u Emirate, pa u Italiju, pa u Holandiju, pa u Rusiju, pa u Jordaniju. A ja nisam još završila. Ja znam da moje pitanje je svaki tjedan. Ne u koju državu još pa da pričam sa svojim prijateljima, nego je moj fokus samo
kako još, šta trebam još da uradim, da kupim još 1, 2, 3, 4 i 5 država i tako dalje. Sad, ako ostanem u ovom dijelu prezentacije, kad govorim o globalnom i o regionalnom pulu, ja, ako se sjećate, kad sam vam pričala šta su sve one vertikale, ja sam vam rekla da sve kad ide neka ekskurzija, škola, kad ima ekskurziju u Kolosej, oni će platiti ulaz. I ulaz će biti ne 20 ili 30 eura koliko ima danas kad idemo live u Kolosej, nego će biti manje i neki dio, jedan dio od ove ulaznice ići će u Koloseju, a preostali dio ići će u prodaju od države Italije. Onda kad sam pričala, ne znam, da idem ja u Milano u shopping, sve što ću ja kupit u Italiji, vi ćete dobiti od toga proviziju. I kako mi zovemo ovu proviziju? Ovo će biti pasivni prihod. Ja uvijek kažem koji novac je najslađi, pasivni prihod 100%. Ali u životu uvijek je treba prvo nešto da investiramo, ja nešto dam, a poslije toga dobijam. Nema ništa onda danas dam, sutra dobijam, postajem multimilionar i to je to. To je projekt na, kako kažemo mi, na duži rok. Ovo je maraton. Kakve imamo sad promocije? To što sam vam rekla sa onim unitima, da su jako važna informacija u ovoj prezentaciji. Promocije su, ako prije 9. ovog mjeseca, 9. marta, kupite i locirate, to znači da dodijelite svoju državu, dobijete duple unite u globalni pool. To, ako ste zapamtili, kad uzima neko najveći paket od 1000 eura i ima ovaj paket 21 unita, vi dobijete sad, uz vrijeme ove promocije, 42 unita u globalni pool. Što više imamo unita, to više možemo da zaradimo od sve prodaje koja će se dešavati u ovom virtualnom svijetu. Kako je plan? To nas svako pita, kako je plan sa ovim projektom. Prošle nedelje imali smo launch, to što sam rekla, 25 prvih država. Onda će biti 1.4. launch 5 novih država i onda ćemo još mjesec kasnije dobiti još 5 novih država. Tako da će biti na početku 35 novih država. Onda ćemo isto u 5. mjesecu da počnemo sa onaj virtual reality tečajevima. Onda će se 1.6. otvoriti tržište. Šta znači tržište? Ako ja imam danas, ne znam, 2 unita u Italiji i kad se Italija zatvori, kad su svi uniti prodani, onda naravno niko više ne može da kupi unit od Italije. I ako imam ja 2, ja odlučim, ja ću imati samo 1 unit u Italiji i želim staviti u neku drugu državu, tako da mogu 1 unit iz Italije prodati nekom drugome ko još nije ulazio u to državu. Od 1.6. ove godine ja mogu ove unite da prodajem. Onda ćemo 1.7. dobiti prve 3D primjere, pa onda 1.10. ove godine prva virtual reality iskustva, tako da ćemo moći ono već, kako da kažem, testirati. I to ćemo imati 10., 11., 12., 1. Uskoro, da, 4 mjeseca i pol ćemo biti na onoj testnoj verziji. Pa onda ćemo iduće godine na našoj 4. godišnjici imati beta lansiranje ovog projekta The View. Šta znači beta lansiranje? Beta lansiranje znači da će ići ovo u svijet i da ćemo svi ovo moć već upotrebljavati. I ako vidimo neke greške, neke failure ili bilo šta, da možemo
obratiti sve informacije kompaniji i to da stvaraju još neke korekcije i to je to. Tako da to će se raditi godinu dana, a uz ovo od iduće godine mi ćemo moći već dobiti onaj pasivni prihod od države koju smo stavili i ako će se u ovoj državi već stvarati onaj virtualni shopping i sve plaćanje u virtualnom svijetu. Onda 19. na našoj 5. godišnjici imat ćemo official launch gdje će ići u svijet, gdje može svako u svijetu da koristi